Gidala dahil sa mong igsuon panagkot dito sa Tabuilan. Kuyog nilang papa nga gwapo kayo murag si Fernando po. Sa among pagbiyahe nagbidyo-bidyo ko kay nindot na lagi tan-aw ng mga view. Pag abot na mo sa Danau nang hunong may napalit may tinapanan kay gutom na kaayo. Niingon ako magkuhang pagpili mo sinugbabang tulingan, bangos o kinilaw. O niingon ko nga ikaw ray bahala diha nang kay si tinuod manggod siya ray daghag kwarta. Ayaw di ma. Pag human mo palit, namalik na may sakyanan kay dito na lang may mga on. Pag abot na mo sa Tabuilan, diretso mi sa Olibo kay mga yuta natawhan sa Kumbayaw. Naingon na sila nga dito sa mi sa Luyang kay aron una mi dito managkot kay naalagay sila papa. Kay taga dito mayang kalibin, iya mauna ni diretso mi sa research kay iya mang igsuon may nagbantay dito. Kaya ko may nag-una, nagbidyo-bidyo dayon ko diri sa cottage, bugnaw kay ang hangin. Indot kay nga lugar kay mura na siya isla-isla, lantaw kay ang dagat sa palibot. Presko ang hangin, layo imong panglantaw og layo pas pollution. Ug diri naka-decide mi nga maligo pero sa di pa selfie una. Nagawas ko sa cottage aron mag-video ko aron makita ang palibot. Tinaw kay ang tubig malantaw sa dang uban nga mga kaliguanan. Nindot kay diri kay bisag hunas dili gid mahunsan kay kantilado man. Nindot kay diri kay green ang daplin ang lawom blue. Sus og taga dinhi pa ko manaw managat nanginhas gyud ko. Nindot kay lang dagat kay wagi kay sagbot nga makitaan didto. Og diri ni patong ko sa dakong bato aron magpa-video. Og diri ni patong nagpusing-pusing mura sag si Piolo. Oh, no. Na din ni agi jet ski kusog kaayo. Bulong ko didto agi sa tunga mura magbarko. Wa nagin makuha sa kamera kay layo na kaayo. Maong naligo na lang mi pero wala na ko i-video. Wa magdugay ng lakaw mi kay managkot pa sila sa menteryo. Ug diri napugos tagpalit og kandila bisag wala tay kaila didto. Ug diri ni saka tag lubi bisag mubo ra kaayo. Tungod kay probinsya lagi daghan gyud libre. Tungod kay hapon na lagi desisyon mi manguli na lang mi. Sa among pagbiyahe na ni hapon na lang mi kay sigurado traffic kaayo kay kalag-kalag lagi. Nindot kay lampayag diri kay mingaw kaayo. Siguro ang mga tao to agid sa menteryo. Nindot kay akong video no kay di makita ang akong mga kauban. Naglikay lang siya ko basig di sila ganahan. Joke. Ug diri nakabantay ko ngayon ni kay ilang hugasanan nga gripo. Lahi siya dili siya kasagaran nga makita nato nga sa ordinaryo. Ug diri na human may kaon pero wala ko i-video kay abi pa lang hilas ta kaayo. Ug diri samtang nagtutpik lantaw-lantas ako sa view kay sila bayay mo bayad wala ra ba gyud tay kangho. Hindot kay diri kananan kay lantaw kayo ang view. Aron di mo mahibong wa tay kauban ato ipakita si Fernando po. Una pa sila package buhianan sa bangos kuno. Kay hapit na lagi ni hapon murag manguli na lagi kay base ma-traffic mi. Sakto sad kay kapoy na kay Sigboys over dugay kay maabot ang 3 minutes. Daugon ta lang ni sa katawa aron mahuman na. Og din nilang kutob salamat sa inyong pagtan-aw.